Arito bana bare baria bonthe batiganire na cukuru ni untu bwairio na ndi bari na kanya ka gucoka cukuru na gwitana mbere na mathomo jao bubo ni nyuma ya mubunge wa Ikuru kaunti-ini ukwambiriria mubango jwa gucokia cukuru ana baba augite obisi yawe igitania na matura na kuona ana bau nkuruki bakwithirwa bakijokia murigo na kinya kubacokia cukuru nikenda utoro bwao bwithirwa bugitana mbere. Rita Mwaniki katwecho na njirendiku. Eritu aria maumire cukuru vuva ya gutuika arito ni makuthomithio gutari marivi ni wabici ya mutongori wa tumia thiini wa kaunti ya Embu niwe Njoki wa Njeru. Ino ni gukomavakanya ga kurikia mathomo mao kuthomera kosi iria marenda na vuva ucio kwandikwa kana kwiyandika na gukiriria muturire wao. Eritu aria maumire cukuru form 1 form 2 form 3 form 4 no ndo gutuika mwana mundu ucio no agire mwana mwiritu no agire mwana twina project tukwenda kwambiriria obisi ya mama county baria mwiritu ucio tukagendaga thiini wa ward yake tugeta community tugeta chief na sub chief na tongoria matora matwire ni mwiritu uri kwa umire cukuru aremererwa no ndo akugia mwana nigetha o mamunengania maita community mamurete obisi ya mama county nigetha ni mutware cukuru for free. Guku ambunge makiendaga mugao wa basari ni thirikari nene ukoragwe ari kuringana na andu aria maturaga thiini wa icigo mbunge ngurani. Mumbunge wa Kiharu niwe Ndindi Nyoro akiugaga andu aria marutaga ugoti makiria nio magirirwo gukorwa magikinyirwo ni mirandi iria minene ya uthii wa na mbere. Na katika hayo kuna kitu moja tunaangalia bunge na najua tutafaulu. Mheshimiwa WN anasimamia Embu. Na mnajua especially some of our counties are very dense. Iko na watu wengi. Tunataka hii maneno ya basari na maneno ya maendeleo tuilainishe kwa idadi ya watu. Idadi ya watu kwa sababu ndio inalipa kodi. Idadi ya watu ndio inachaguana. Hiyo pia tunafanya mikakati kule bunge na we have the support of our president ya kwamba tuegemee sana maendeleo tukiangazia watu. Ni maragia miario ino mari University ya Embu varia arutwo aria maumite misi iria itari na uvoti makubesa kwa basari cia wabici ino ya mutongoria wa atumia. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita Rita Mwaniki wa Musiri.